ٹاٹھو بچو السلام علیکم أسۍ چھِ 8مہِ جمٲژ ہُنٛد سبق پران ریڈ کراس سوسایٹی آز چھُ اَسہِ لیکھُن یِمن عنوانن مُتعلق لیکھِو 10 جملہٕ گۄڈٕنیُک گوٚو میون دوس دوٚیِم گوٚو ریڈ کراس سوسایٹی میون دوس میٲنِس دوستس چھُ ناو زُبیر سُہ چھُ مےٚ سۭتۍ 8مہِ جمٲژ پران أسۍ چھِ اکھ أکِس ہمساے تہِ میون دوس چھُ دۄہے سکوٗل یِوان میون دوس چھُ واریاہ محنتی تہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری کلاسس منٛز اول فٔسٹ یِوان تسُنٛد مول چھُ سرکٲرۍ مُلٲزِم تہٕ موج چھس گرِچی کٲم کران میون دوس چھُ ہر وِزِ صاف تہٕ شفاف پٲٹھۍ سکوٗل یِوان سٲری وۄستاد چھِ میٲنِس دوستس واریاہ لول بران میون دوس چھُ وۄستادن واریاہ عزت تہٕ احترام کران مےٚ چھُ پنُن دوس واریاہ ٹوٹھ دوٚیِم گوٚو ریڈ کراس سوسایٹی ریڈ کراس سوسایٹی آیہِ 1863 منٛز بناونہٕ یہِ چھِ اکھ رضاکار تنظیٖم یہِ تنظیٖم چھِ جنگن منٛز سپدن والٮ۪ن وُجار گٔمتٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛزِ بحٲلی تہٕ بجٲیی باپتھ کٲم کران یہِ تنظیٖم چھِ تہِ سٔہلابن منٛز ہٮ۪نہٕ آمتٮ۪ن لوٗکن مدد کران یہِ تنظیٖم چھِ غریٖبن تہٕ محتاجن تہِ مدد کران یہِ تنظیٖم چھِ جسمس منٛز کانٛہہ نۄقُص آسن والٮ۪ن لوٗکن تہِ مدد کران ہندوستانس منٛز آیہِ 1920 منٛز یہِ تنظیٖم وجوٗدس ژرارِ شریٖف کِس نارٕ وٲرۍداتس منٛز کٔر ریڈ کراس سوسایٹی واریاہ کٲم سٲنِس رِیاستس منٛز آیہِ اَمِچ شاخ 1947 منٛز قٲیِم کرنہٕ یہِ تنظیٖم چھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ لوٗکن مدد کرنہٕ خٲطرٕ تیار